Presiden jongka National People Youth Front NPYF bakit borlang nong rem. Ulah ther tenge ya keseng Voice of the People Party VPP halor kecingan tho bagi brio ki boleh panjing Arab na ki MLA kidai tang kinong rabol hayeng MLA ne kinong kerong. Hendrai la depat ki peniang sendan da ki borti he ha ke jing ilang pajba banyok kerong pisa na ki pajba. Kene kecingan tho jong bakit borlang kalong haden ba undang akten jong keseng VPP Dr. Baskem Marbo melakan tho hakawai ka kubor kasih ba bakit borlang udai undang ilam uba persyang dan penjebo ya kasain perkat jong ipai ba bakin long tang kinong laj rabol hayeng MLA pat penhiar kerdan ya ki MLA tangkum kinong la isenai na kepisa pajba teng kalong keba ita mula penpej ya gine ki breu jong ke VPP namar haba ki pajba paduk kelepan cingrap na ki MLA kiong bakalong ke bajabo handrai yala depat ki peniang sendan dagi borti he haga jingelang pajba paniok krong pisa na ki pajba hato kane ke jing pen apor tipat kalong ke bukoj labu jenggeli bakit borlang nong rem kumta haba pej i kumba kane keseng BPP kedai keseng ke bomdon jing sengau senai na ke benta pajba baduk pasuk barkam tam neu nong aktin jong keseng BPP lai imat umpat judal benta ayai banyarap ya ki breu ki baduk badai na kata kadau umpat ngotho ya kador jeng la isnai ya ki para breu badung kumta ngakar pat ya ki pajba jong kejela barkam tam napo garik khasi jantia makidai ban husiar na kum kine ki breu ki bomdon jing senai ya ki pajba baduk ong ba ket borlang nong rem